I'm sorry. Isitakawana ngabana mombe. Mombe yacho nosika seva mhlahla. Ngena lutho nomphurisa wahle. Sifuma mhlahla. Bakule inkomo ngayo. Ngiyakuzwisisa. Inkomo iyiright ngabe kade kuyikuthi angibanga lendleko ezinkulu endaweni yakho. Manje siconsider ukuthi indawo lesikhathi eside every yabe ngibuya khona ngesinye $50. Senza ama up and down plus imali kumanga so ngabathi inkomo eyodwa yake kumani kuyasina. Kodwa ngabazali lawo bancedisa umntwana. Abazali abancedisa umntwana ngayithi bake bakweluleke bakulamulele lawe. Njengomsebenzi wabo. Amboni ukuthi bona la umntwana uyabigcina ari kuphi mfana yena. Ari umuntu wakho yena. Ndawo. Uswele imali yokugada. Ake hlala sole imali ugatsomba. Ha? Ambasha chaipo taipesana into ndinobuda njinda kunotengesa kubasa. Tinopesana ati maswera sei mamuka sei chaiyo ndotomudza kona iwe. Haundibvunzi kuti mamuka sei. Haatauri anokunyarara. Ndinomuka ndoita zvese. Ndotsvaira ndodi akavata mumba makedza mari apo nemwana wake ndokuzobva ndokuenda nemurume wake. Nanhasi pamba pangu mwana uyu haatombondizivi. Nyangwe ndikasangana nekuti anditi makadii mai maswera sei mai haiti. Wawabingelela. Kati manje wakuthulelana andikatesa kulungisiswa. Pamba chaipo pamba hapasiva hauyi. Chero ndoda yako namhlanje yalala ngomhlobo mama wakho. Nexoxa ikona ngalezi zakona ziyahlambaza liyaphuma lapha. So liyaphuma. Uyabona yini? Yebo. Uyabona matombo? Buya lapha baba usithengisele. La ukuthi nangumalokazana ongabingeneli ubaba zakhe. Hayi tombo yithi maswera seja nyawo mwana uya. Manje kwenza ingolo kwengumalokazana. Maungahlala nomntana abantu angavuke efile ke umkakho. Nyangwe kana bana zvangu zvidikizve avatombo nyangwe pamba izvezvi kuti mumubvunze kuti pamba ndonga 6 months dzako anasviki pano neparodi. Aloenda lasi kuloenda naye handizive mhlato. Hayi ngizwile. Ye lawo ngibaba zaleza. Tokumbewadzidzise ngavadzidzise mwana. Ndinomuda izvezvi handina muroora pamba ndinotoshuvirawo muroora. Asi ndoshaya kuti pamwe ropa rangu hatombopazivi pamba ndinotoshira kuti ndiwanewo pamba ndakasukirwa ndakachererwa mvura asi zvese izvozvo haatombozviti ende pamba hatombopazivi ndoshaya kuti kana ndakakanganisa ngatauri munome mukati meda kuti aiwa mai makandikanganisira apo. Enye into ngibona ukuthi abantu labantu abafike hlala iminyaka eminingi nomntwana kube kunzima ukuthi banjeli ukuthi kulohlupho njalo ngoba bona bakhipha ngalo. Alright. Bazethe sebekhiphile sebekhuluma. Ingathi sidabo sebele room yokuthi sebengakwanisa ukuletha isikhalazo. Alright. Bathe bezwe. Ukukhulumisa mntanami la emakhulumele emazwe umama ubaba labo ukuthi bakhulule ukuthi bakhiphe into zabo belobola wena amakhulumele emazwe Mwana ndi wangu chaizo ndakazvara mukomana ndi wangu aita zvido zvangu nini achindiona usamai ndanisingaremerwi kuroora muroora wangu asi mazvito nemabasa ndo zvinokonzeresa kuti mwoyo wangu wome. Nyangwe nini kwedu chaiko chapa ndakupedza kuroorwa asi ndatoshira kuti nyangwe mombe yonga ibude inde inomuroora asi maitiro ake nemabasa ake zvinondirwadza mwana zvaanonditira inini. Ngandionesa mai wakazvara murume wake mwana uyo imuzukuru wangu asi ini maoko mangu handimuzivi ameno pamwe akabata kuti ndimurume. Mama zake. Owezwalo. Mpugukile. Awuthinti. La lonke ngabaroora khona ngale komhlaba lokuzini komoyo komatombo khona. Ngabaroora lonke khona. Ungakuzumbone matombo. Uya ngapha mrolo uya ngapha. Ubuyele ubaba zalo ugugile phansi. Kudu. Bathi abantwana bakomhlahlo nabantwana abalobuntu oburight manje. Laba angikwazi ukusuka ngapho ingapho kwenza wena. Phambanisela imuli yangini. Uyakwazi ukuthi secret ekhona precious. Uyabona lo ngusabhubhe lalo. Lo ngusabhubhe.
So abantwana bamasabhuku bafuze babe lobuntu le-respect ngoba lina nelithwele isigaba lina manje lingaba offside usasukutshela indoda yakho ukuthi hayi no respect isigaba. Once you respect isigaba, you see you are also respecting i-status yefamily. Abadala bethu thina bani bomhlahlo labo matombo labana amabhuku ngoba babona ukuthi bayakwanisa ukuma nani lamabhuku laba isi bebona ubuhlonzo babukibo. So lina lingabulahla ikwese kutshela even unduna ukuthi abagwisa lo umdala udansi ngoyayicela izulu bhe andi bayithunywa isezani udansi isi. So lina lingalahli ubuntu bono bya lawo mhlahlo umntwana anti bamkhandakanda uma lo baba osebele wakho bangamthanda umntwana usesemncane uyakhocheke sesemncane. So wena umamazala unganoma ungambikelela angathula awula msebenzi kusasumbikelela futhi yena uyaza hlonipha ayibona ukuthi wena owenza amamirati enzani okwatshiwo amashona iko amamirati enzani lo mamazala hayi awenzwa lokho lo mkakumtshela hloniphise ofalo kana phela kubona sokuloyo mzimba ukudlulise kwathatha ubude bukamama sokusithi kuyakwazi ukutshaya umuntu wonke no awenzwa kuno. Hloniphana abazali la bayalithanda isi bengalithandi abababuyile edale ababasacrificeanga ukukhipha inkomo yabo but babonile ukuthi ukuthi sikambisane nabantu bakomhlahlo kuhle kakhulu ngoba usaza still kuyaphenduka kibo abazali isi. So but hayi wenze kuhle moyo khona okwenzileyo no we appreciate that. Mhlamba nilehlala kuhle ngamasabhulina kuze liwelelana nomhlahlo kungabe lesikhewu part kwenu waba lesikhewu no izinto zikambe kakuhle kuhle anduzwisisile marubazali khona okuqakathekileyo hayi siyabonga. Thank you. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.